Welcome back everybody. Today we're going to do some Afrikaans. Ons gaan instruksies volg. We are going to follow instructions in Afrikaans. I'm going to show you a picture every time and then I'm going to say the sentence in Afrikaans. You are going to follow the instruction and repeat the Afrikaans sentence after me. Are you ready? Here we go. Maak oop die deur. Waai vir my. Groet jou juffrou. Borsel jou tande. Eet jou kos. Sit op die stoel. Trek jou skoene aan. Kam jou hare. Ruik die blom. Trap jou fiets. Lees jou boek. Bel vir mamma. Kniel en bid. Gooi die bal. Dans op die vloer. Was jou hande. Slaap in jou bed. Slaan die bal. Staan stil. Glimlag vir juffrou. Skryf in jou boek. Spring op en af.
speel klavier. Sit jou boek in jou tas. Luister na die musiek. Teken 'n prent. Knip die papier. Klop aan die deur. Drink water. Kyk op. Stryk jou klere. Stoot die trolley. Vee die vloer. Mop die vloer. Sing 'n lied. Skil 'n lemoen. Sif die meel. Well done, everybody. I'm so proud of you. You really did follow the instructions. Maats, ek hoop hierdie video het julle sommer baie gehelp. I really hope this video helped you a lot. Next time, we will do another video in Afrikaans. Baie dankie dat julle so mooi saamgewerk het. Volgende keer gaan ons nog 'n video doen. Thank you guys for watching. Please remember to like, share and subscribe to my channel. Until next time, please take care and be safe.